let us sing a song for the Lord. A testimony song. Ja Ilocano ti sheltered in the arms of God. Kadagiti WM, kadagiti women dito'y church. Let us sing this song together. Sing it in your own version. Those who cannot understand Ilocano. Hindi makaawat mo, sige makipagkanta kayo. Quiet. Good morning Marisa Wedel. Thank you for being my follower. But be first the follower of the Lord Jesus Christ. Amen? Okay? Let's sing it. This song is Ilocano. Mariknak di naasi sa gina. Iturong na rumben apag na awan buta tani Jesus di kadwa sa linungan nati takyat ti Diyos oray bagyo umay kinasignet tiyak o agdanag ta sa linungan na ti Diyos makipag na katyak tumaan-ano sa linungan nati tagyak ti Diyos mangagkonto na'y langitan na ayat na kat kunana anak ko umay ka agringa naslag baro a gloria sa linungan nati takyag ti Diyos oray bagyo umay kinasignet tiyak to agdanag ta sa linungan na iti takyag ti Diyos makipag na katyak tumaan-ano sa linungan nati takyag ti Diyos oray bagyo umay kinasignet tiyak to agdanag ta sa linungan na iti takyag ti Diyos makipag na katyak tumaan-ano sa linungan nati takyag ti Diyos sa linungan nati takyag ti Diyos. I'm sheltered in the arms of God. Glory to God. Hallelujah. To God be all the glory. At agyaman tayo tinito yung bigat. Father, we thank you because you are sheltered in your arms, O Lord. We are safe in your arms. Agyaman kami, Apo, for this good morning that you have given to each and every one of us, Lord God, for us to join our hearts together, to join our faith together, Lord God, to worship and honor you, for you are our great, you are our God, a mighty God we are serving. Hallelujah. Thank you so much for your protection. Apo, itinapalpalabas, O Diyos, nga aldaw, agyaman kami, iti nga gundaway ngayon payo mo kada kami. Lord, we thank you. We acknowledge who you are in our lives, O God. Lord, you are worthy to be praised.
Father, we thank you. We thank you so much. And we give you back the glory, honor, and praise, for you deserve our worship and adoration. In Jesus' mighty name, amen and amen. Wow! Glory to His name. Okay, so we have only a few minutes kat damdama adu giti agraras nga agwork. So nga agyaman tayo ti detwing bigat. Wow, okay. So ay kuway haway kunak no quiet. Okay, thank you for joining Sister Marisa Widel. Okay, so ni apo iti mapadayawan ti tunggal may sakada tayo. And Pastor Persian, Antonio, Brother Marlon, Brother Rafael, yan, kan dagiti dadumapay. No ada ti barbaro dito nga hanpe nga naka-follow dito nga page nga ikat you can follow it tapno iti kastakot ma-notify tayo. Amen. Praise the Lord. How are you this morning? Hope nga ureno kastoy ti panawan. It's raining, but still nga naragsak tayo, nabaligi tayo lata because of His goodness and His faithfulness to each one of us. No sinuti birthday na tatanga gundaway, happy birthday ni nalawagan Jeroar. Because they ko tani ag-reflect jay lawag Jeroar. Okay. Happy birthday. If today is your birthday, we greet you. Happy birthday. Sister Mirna Sanchez, good morning. Good morning. Ama ng Aurelia Lupino, blessed morning kada tayo, amin. Yan, sige. Agkikinablao tayo. Yan, kikinablao, kablawam data kaabay mo. Greet your katabi. Good morning mo, Sister Lydia and family. Okay. So, di kalman kakabsat ka to, we talk about yung apat na klase ng devotion or devotion, commitment, okay? Kat dagiti banbanag nga masapul nga ma-fix ije biyag tayo because if we are devoted to God, we know what we do and we have focus, no, da iti devoted tayo iti apo kot we know what to pangi-fix an tayo da jay mata tayo in the pamati tayo. So, ayan, our text yesterday is Luke chapter 9 verse 57 to 62. Yung kung paano si Jesus, he called those disciples but dagijeda nga tattao nga inayaban ti Apo, they have a lot of reasons. Ang dami nilang alibay. So, ayan yung number 1 nga makita tayo dito DJ klase iti commitment or devotion nga ikat so detoy yung commitment nila is with a condition. Commitment with a condition. Yung gawin ko to basta ganito ang gawin mo rin sa akin. Do this and you do that to me also. Yung nagkiki-condition kap sa Panginoon. I will follow you but you need to do this to me. Yan. So, dagiti klase iti commitment nga mapaspasamak. Yan. Sa totoo lang, ganun yung mga nangyayari kung minsan sa buhay ng mga believers. Yan, may condition. And pangalawa is commitment after ambition. Yan, commitment after ambition. Yan, meron kang ambition, meron kang goal, and then kaswiti kayat ko apo nga mangyari iti biyag ko. Intuno aramidum da ito, sakto aramidum mo ti kastoy. Yan. So, yung ambition mo first, jay goal mo first. Kasi jay iti kayat iti tao. And then pangatlo is partial commitment. Yung agin di devotion ka, agin di devoted ka, agin kukumit ka ng saan mo't gayam nga tunay sa puso. Yan. Partial, aramidum ti daduma, saan dagiti daduma. You obey others and you cannot obey others niya. So, partial yon. Kumbaga, tatala nga mayat ti condition mo. Yan, parang seasonal. Seasonal nga panang surot kini Apo. You follow the Lord if your feeling is good. You follow the Lord if your heart is right. Nya, you follow the Lord if kung hindi naman maganda ang pakiramdam mo. Yan, parang seasonal nga. Kay, surutom isuno no kay kayat mo saan no saan. Yan.
And then ito yung pang-apat is, this is what God desires to us, yung godly commitment. Yung meron kang tunay because you are devoted to God, your commitment is godly. Yan. Na Diyosan na jay commitment mo. Godly commitment is, this is what the Lord desires to us. Gaputa makita is ti apo mo't kayat namot dadya tunay nga tagapagsunod niya. Amen. So uray mo't datayuan ag serserbi tayo ngay ket no dati na-commit ka datayo nga ilid nga tattao ket no haanda nga sulid nga sumurot kin ka ngay ket sabsabali itiriknam. So how much more iti apo iti biag tayo if our commitment is saan nga tunay. So this is a godly commitment that God wants us to have. Yung totoo ka, di ba? Kung nakdikal man ngay kat, we must follow the Lord nga adaan tayo iti kinapudno apan ang surot. Yan. Yung ito, commitment without condition. Because sika nga mismo ngay kat na experience mo who God is in your life. Iso ngay nga kwa, kanayon nga maibagbaga nga for us to have this total commitment to God, for us to have this total devotion, talaga ngay nga devoted ka iti panangsurot mo kini Apos, you need to know Him more and more and more and more. Amamun tayo kat amamun tayo, kilalanin natin talaga ang ating Diyos. Yeah? So commitment without condition. First of all, gaputa amum ti Apo, gaputa you know God better. Amum iti Apo iti amin mo ngay ket whatever anyaman narigat man wino saan nalakaman o narigat, gaputa devoted ka kini Apo amum isuna aramidom dajay umiso nya awan iti condition, awan ti anyaman nga masapul nga ikas jay nakin kasamto aramidon mot nya ngem si duduyos itiriknam nga mang surot iti Apo. Si duduyos tiriknam to do whatever God wants us to do. Na nalagan wino dajay panang surot mo kini Apo ngay ket haan nga masapul nga kitahom umun unat ti blessing nakin ka, haan nga masapul nga answera na umun unat ti prayer mo samto suruton sana walayan sa atin. Lord, answer first this plan, answer first this prayer before I will do this. Parang nakiki-condition. But then daytoy nga klase iti devoted nga believers in the Lord kat awan iti kondisyon na kini Apo. He will do it, aramidon na dagiti amin nga kabailan na to follow the Lord. Amen. So dijay ijay Habakuk kunana iti 3:17 to 18. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails in the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in my Savior. Yan. Kunana ditoy, no, uray man awan iti bunga, daytoy nga kayo, daytoy nga ubas, uray man awan iti maiproduce na nga bunga na, uray man no agfil daytoy nga mula, kunana kat yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. My condition is good now, even though the condition ko tatak at saan nga nasayaat, I will still praise the Lord. Maraydayaw ti Apo, you can comment in your section nga kunayo, I will still praise the Lord. Nya, whatever happens, idaydayaw ko latay ti Apo anyaman nga sitwasyon iti biag. Maraydayaw ti Apo. Nya, Job chapter 1 verse 13 to 21, daytoy mo ti kuna ni Job, either God will bless us or not. No bendisyonan na tayo ti Apo wino saan. No ited na jay tarigagay mo wino saan. Anya ti aramidom. Either He will answer our prayers or not. Either He will prosper us or not. We will still follow and serve the Lord. Nya? Dito iti statement ni Job. Dito men nga napasamak iti biyag ko. Kunana I will still praise the Lord. He gave and take away. He gave and take away. My heart will still to say, blessed be the name. Yeah.
Uray no iti kabusor nga katakawon na ti anyaman nga dakada tayo, even the devil will steal what we have. We will still praise the Lord. Dajay iti klase iti tao nga pasurot iti Apo because you are devoted to God. Dayaw ti Apo nya. Commitment to God's will. Into no you are devoted to God, nalakam nga aramidon. Dajay commitment mo. Nalakam nga kunaan nga, Lord, this is your will. I will do it. I will go. Gaputa dajay karo devoted ka iti Apo. You know Him. Amom isuna iti amin. So, we are called, naayaban tayo, to abandon all those obstacles. Winuliklikan tayo, dagiti manglapad iti irarangay tayo, iti panagserbi iti Apo. We are called to abandon those things nga that will cause us to sin. Isuga po na nga, when we devote ourselves, when we devote our life to God, iwagsak tayo dagiti anyaman nga makasali iti pagnaan tayo, tapno iti kastahaan tayo nga ayon, medyo na nagquadragy connection tayo. Yan, so buti na lang nakagumo ang ating cellphone. So commitment to God's will. It is easy for us to do the will of God kung talagang yung heart natin, we are devoted talaga iti Apo. No, devoted tayo kini Apo, just kat immediately iti obedience niya, without hesitation. Hantay pa lang nga panunuton di kasla de nabasa tayo di text tayo di kalman di look nga. Ay aguray kapay ta kakaskasar ko ya. Ay aguray kapay ta nakipunpun ni father ko. Ay aguray kapay ta kastoy-kastoy nagadu ti aguray, nagadu iti alibay tayo. When we follow the Lord, follow Him without hesitation. Yan. So ni James kanjan, nya ni James kanjan dagiti disciples nga inaiban iti Apo, nya malagipyo dajay Matthew chapter 4 verse 18 to 22. Makita yu ti pakaistoryan dagiti nga inayaban iti Apo nga they just drop the journey work da. Idi nga adda ti Apo nga follow me and I will make you a fishers of men. Handa pa lang nga nagsalsud nga pangipanam kada kami. Ano ti aramidon tayo, but because the boses nga nangugda kat the na idumduma nga ayab, na they follow the Lord immediately. So, commitment without turning back, dato na mention tayo dito idikalman, like ni Elijah, o follow the Lord, nya, nang surut kini Apo nga saan da nga nagtalikod. Dito yung iti problema no maminsan itibiyag tayo kas tao, gapo ije na intawan nga kinakapoy tayo. No dadumakot haan tayo nga kaya je pressure itibiyag. Kat mabalin ngay nga talikto malikod. Ano dagiti tin malikod iti panagserbida. Ya, so nga da tayo tatang active iti imatang iti Apo, let us be a help to them. There are people who turned back. Tinalikodan da iti Apo. Gapo kadagiti pressure iti panagbiag. Isuga po na nga mapalagipan tayo that we need to continue to be devoted to God. Kas kuna iti James, ayan na yun, James chapter 4 verse 9. Dito man iti ilas ko nga basaan tayo, sakbay tayo nga agkararaga puta. Amok nga we are preparing for work. Iti dito nga gundaway. James chapter 4 verse 9. Okay. Ay ada kayo pa lang dita kakabsat. Yan. James chapter 4 verse 9. Basa ak ditoy kuna na be sorrowful, cry and weep, change your laughter into crying, your joy into gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Yan. So, ijay panagbiag tayo, panagserbi tayo kas namati kini Apo ngay kat ada daytoy be sorrowful, cry and weep, change your laughter into crying, your joy into gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. So, ibagbaga na dito kakabsat nga, iti amin nga sumurot kini Apo, it is a challenge talaga. Ado dagiti umay nga panubok iti panagbiag tayo, but kuna na count it as a joy. Yeah, turn your mourning into dancing. Yeah.
your sorrow into joy. Then, kung na-humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Ada amin ti solusyon na. Kini Apo, ada amin ti solusyon na. Maraydayaw ti Diyos niya. Type mo dito comment section mo. In the Lord, always there is a solution. Lahat ng mga problems, lahat ng mga situations, iti biyag tayo. Dagiti mang pressure, iti panagbiag tayo. Ada iti in provide iti Apo nga solution. So, let us draw near to God and He will draw near to us. E.J. James sumut lang de. Parang iba yung binasa ko. But then, let us continue nga umasidog iti Apo, agpakumbaba iti Apo, to acknowledge Him nga isunalaang iti masapul tayo. So may the Lord bless us all. Let our commitment to God, our devotion to God will increase pa. Tapno into no ag-increase di devotion tayo kini Apo. If we are devoted to God, the influence mo bilang isang mananampalataya sa Dios ay ag-increase. Let us increase in our influence. Maraydayaw ti Apo, ti influence siya tayo nga to inspire others to continue nga ag-commit kini Apo Dios niya nga awan iti condition na. So let us pray. Father, we thank you. Iti deto yung agsapa Apo ta napalagipan kami manen Apo kadagiti sasom that truly we need to devote ourselves kaniyam. We devote ourselves into prayer. We devote ourselves in knowing you. Babuan ti panang amumi kadagiti sasom that we know nga isuti mang patibker iti faith mikin ka. Father God, we thank you. Gapuna Apo Dios ta iti amin nga sitwasyon mi dito irabaw ti daga adu dagiti saan mi nga kabailan nga iadang. Lord, no maminsan nadagsen ti sa kami nga agabanti Apo. Nadagsen iti sa kami nga mangyadang gapo kadagiti nagduduma nga circumstances Apo that we are facing in our daily lives. But God in heaven, it is your promise, Lord God, that Lord, as we follow you, we devote our lives to you, O God. Apo, saan na kami nga panawan. Katgapo iti data, Apo, nga faithfulness mo, Apo. We will continue, Lord God, to pursue. Apo, dahil nirugyan mi, ituloy mi, Apo. We will not turn back, O God. We will not, han kami nga tumalyaw, han kami nga tumalikod, Apo. Gapo tayo no tumalyaw kami, Apo. Diyos, madidigra kami. We are in danger if we turn back, Lord God, unto you. Apo, Lord, no, talikodan da ka Apo. But if we follow you, Lord God, consistently, Apo, gapo iti tulong mo, Diyos. Apo, ada iti progress, ada iti ag-prosper iti biyag mi kas follower mo, kas pasurot mo. Lord, help us and give us a heart, Lord God, puso Apo nga natulnog, puso Apo nga nalaka nga sumurot kin ka, puso Apo nga Lord, adaan Apo iti kararik na nga nalaka nga agpaisuro kin ka. Lord, remove in us, O Lord God, dagijeda Apo nga mangkos Apo iti panagbasol mi, that we will abandon sin, O Lord God, and will follow you with all our hearts. Help us to know you more. Madaydayaw tinagan mo Apo. That is the great solution for us if we know you, Apo, no amuda kang usto Apo Dios. Apo, full iti panagdipindar mikin ka. Lord, madaydayaw tinagan mo. Bendisyonan tunggal may sa kada kami Apo, including iti family, iti tunggal may sa we uplift every families, Lord God. Apo, iti deto nga gundaway. Protect us, Lord, from any work of the devil nga mangiadayo iti panagserbi mikin ka. Help us to get closer unto you every day. Madaydayaw tinagan mo. We give you thanks, Lord God. We commit our lives to you. Lord, bless my brothers and sisters wherever they are. Let your name be lifted up. Iti biyagda, Apo, kas itagay mimot, Apo, iti nagan, Apo, nga kapapatgan. Iso ni Apo Mesu Kristo. Father, we thank you and we give you all the glory and praises in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you. Ayan, sakto nga